Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi pengajian tahwaktu ini insyaallah subhanahu wa taala daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat daingkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis sin Abu Hurairah napun doon ini indua hadis ambok doon laung niya hisiu-siuin na kapag puasa bulan Ramadan halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iban yaun doon kaniyain pamistah tungod paparkala sinihinang niya ampunon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga pardusahan na kauna. Damikyan hisiu-siu in timindog long niya sambahayang Lailatul Qadar. Damikyan halawang pag-iman iban sin amuyin halawang pamista ampunon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala impang pardusahan niya na kauna. Manjariin hadis ini longta nakasud siya ha bab pagyanon man sama Ramadana imanan wa ihtisaban wa niyya ha kitab sin Bukhari ha Fathul Bari na in maksud doon haon sin amuin hisiu-siu in mamuasa habulan Ramadan halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta impagyanon pamista niya roon hayaon in pagpuasa niya tungod pa pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ganapan doon haon, iban lang niya niyat
Adapun iniyat sa lagu-lagu perkala ha pag ini ibadat sing kita sabab iniyat amunain mukarna sin bigi jantung tahiminang sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyaon karna piyang daakan niya kato wajib niya kato amin subay tahinangon doon ha aturan amuin piyang daakan niya haraak niya pakatan amuin timay sin agama niya amunin agama Islam na bangsa upama doon hayaon ini nahinang niya bihayad to sarta iban niyat na inyad to insyaallah aun takaran niya haadlaw kana sabab iniyat malagbo parkala sabab sarat siya sin amuin pag iyanon pagpa jatusin amuin pagpatisuukid to bang matan katudiaon atau matan da katudiaon inyaon pagpatisuok da ka pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon da ka kialamuran dugaing doon perkala langta perkala dunya inyaon hati niya tartanto sadya pa ini Tuhan Rabbul Alamin na in pagyanon niya tini hambok siya ding ha mga rukun sin hikatayma sin ammal sin ipon sabab in hikatayma lang na sin ammal sin ipon dua in sarat niya aun kay ba na magyan rukun dua sarat bang wala doon karwa-rwa ini bang hambok daring harwa di taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala subay mag-akad karwa kaysa niya ini pag iyanon doon niyat subay siya aun ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iban damikyan subay siya miya magad haamuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanapagyanon niyat iban al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin singuran mo in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab siya hindi aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpatarang sin aturan sin katan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na in undang-undang katan dahil ha Tuhan Rabbul Alamin in puunan niya at inimana nili kita makakanap sin kabaya-bayaan taroon na yan puas doon hanin Allah subhanahu wa ta'ala parkala yan at inimana nibang siya puas di tayo maunin amal ta nabihad to in kasabulan bunalan niya na iniyat malago parkala pasal biyayta doon hay ni ambok hadis longta hadis nanunggalan amoy in pagyanon hadis ahad sabab in hadis ini isa-isa ra sin Umar ibn al-Khattab nagriwayat sarta damikyan ini himawa din kanya isa-isa raisab pag-ubos din doon haon in tabi-tabi doon na hayaon timaod na hinang na siya ini mataod din nagriwayat at niya pag yanon doon haon in panagnaan niya hadis ahad pag-ubos na hinang siya mutawatir haamuin doon na haamuin ini hikatulong ta ini panahunan sin amuin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo sa rayaw-rayaw waktu amunin waktu niya iban si mga kasahabatan niya in sumuno waktu amunin waktu si mga kasahabatan niya iban na si mga ini tabiin pag-ubos doon haon waktu na isab hikatu amunain waktu si mga tabiin iban na si mga tabiin amo adtuin pag ianon nila amin ini waktu laungta yauning kalabiyahan sin agama Islam katan wala miuklas wala kiasuran sin ini uno-uno pakaradyaan in pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pag-ianon laung niya riwayat an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. In hadis ini nalangkom doon haon ng pakaradyaan katantan amuin pakaradyaan sin pag-aga maroon haon nakalamod katantan pasal na inyan in katansin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun siya niyat subay siya inyat karena sin Allah subhanahu wa ta'ala riman jadi kalamuran sin dugaing karena maaga sin Allah subhanahu wa ta'ala ini ikaw nagtag-ipon harap pa Tuhan Rabbul Alamin subay hadya harap kaniya amad tuin kamaksuran niya na doon hayan subay na to yadto matilo sa marayaw in parkala sabab beita doon haon lang niya man sama Ramadana imanan wahtisaban amuin hisyusyuin na muasa sarta impagpuasan niya habulan Ramadan halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, pamarat saya pa Tuhan Rabbul Alamin, sinway Tuhan mapatot pagtag-ipunan, namurain Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nanunggalan, mapatot lang tapagtag-ipunan, way rundukaing, way sakuto niya. Yadto. Hati niya, makamdo salam simpangatayan mo, sin harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Wahtisaban, maksud niya, magpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hayan lang niya, bihad to, bang sa upama mahinang niya, mapadyato niya inamal to, ampunon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga parusahan niya nakauna. Amod. Damik yan hisiyusyuin nakatindog lang niya, sin sambahayang hawak to sin, amuin, tiyatakaran sin kita, waktu, amunain pagyanong Laylatul Qadar, sarta damikyan imanan wahtisaban halawang pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaunday sabi maksudangkan siya si mambahayang magpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ampunon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pardosahan niya nakauna amad tuin kamaksuran niya naman jari inniat doon hayan inyan amal sin jantung di ipaglapal inniat di sabab bang mupiag lapal na may nang amal sindila. Bihan. Na indila tamag amal, injantong tamag amal, intilawasan si pamaranantay ni magamal. Amin hiwal tamad tumari. Amod to. Na pag-ubusin niya tiyato amuin magpatudyo kato sin hinang. Karena bang gumawa in hinang yaon, pabukon amo, yadto niya makad inniyat di ta maputing in Allah subhanahu wa ta'ala sabab imukar na sin ini manusia dunhan way maka ini ingat manusia Allah ta'ala rin makaingathan sabab Tuhan Rabbul Alamin nari takatapukan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in panipusin mata sin manusia iban sintiya tao halam sin jantong niya, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uning maksud. Naritad tumapahimuting. Nabang aun doon, kaya palamod mo palawm niya, dukaing deng Allah subhanahu wa ta'ala, na sumud siya papagyanon riya, ang paamunaynin parkala, mabugat, in pagyanon riya, ikalukpas sinamal katan, ay makapin. Bihan. In riya yan, doang kajinis, ngayanan nila. Bihan. Na, in hambuok lang niya amuin hinang mo nagtaat kaukar na sin manusia uning pagyanon karna sin manusia magsambahayang kau sa pantun niya pag-uusbihan aun manusia nagkikita kay mo na parayaon mo misanin namin biya mga panindog mo madtuwihan iwan sin hiwal mo madtu sabab inhalawm sin niyat mo amin tao nagaatod kay mo supaya kakitaan kau lang niya mingat magsambahayang yung tao ini biyad di mo adto maputingin Allah subhanahu wa ta'ala habiyad ting kakahinang. Sabab kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tao kataan doon mayroon makaingat. Siniyat mo yadto.
Way, Allahu Ta'ala makaingat hadto. Bihan. Na mga yadto katantan, pukla sinamal yadto, ritay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya, parkala sa kita nagluog. Bihan. Naikaruan niya, pagtawakon riya lang niya, hinangon si manusia, bihan, maksud niya pa, manusia daysab, pag-ubos, iban patuhan Rabbul Alamin. Bihan. Na yan, magkugdan lang niya runhan, biyat akato si mga ulama, mga inilaw niya, aun waktu magjato ha mga tao, iimam, madtuhihan. Amun bang siya mag-imam, anap, puspuso ning kaagi-agi magpaluoy. Bihan. Pasal si makuyagin tao si namin maluoy to. Na, inyad to, bang iniyat niya to simud doon hayan, bukon karna si namin buka pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon amoy inini piyasusod niya halawn sin amin mo karna niya imbiyabas siya na unoy maksud, unoy ini kabayaan sin Allah ta'ala roon ng mga ayat biyabas siya niya yaon. Nabang bihad to isabihin hinang naway roon, bihad. Nabang sa upaman na bihad to, hati niya yaon ni mano siya, iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Yad to riya da isab ingan niya, di yad to taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Hati niya lupas inamal yad to. Namataod yan, aw din idhad, magkalupas inamal ta. Ang pabiyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis, bihad, inakiniya ha, hadis kudsi, ana agnas syuraka anis syirk. Paman asyraka ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirka. Ini ako lang niya, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi ako rin ha, ini katan. Yari ka ko yung pagdaya, yari ka ko yung gaos, yari ka ko yung katan. Amano siya, way. Nabang aun, paagaron sin manusia bihan, dukaing deng kako hapag ibadat niya, pasuron niya hapag ibadat niya, taraktuhu wa syirka. Ako mamuas ka niya. Dito na siya paamuyin, piya kita-kita niya rihadon niya. Tinggalan ko na siya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, madto siya. Imaanan niya, rito siya mga yuk pahala, haamuin piya kita-kita niya, sindito pahadon niya. Amot yung pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ini, pakitaon mo in Allah ta'ala, siya hindi mihil kayo mo pahala. Napagkapya kita mo, pa yung manusya doon, yung mga manusya piya kita mo, at hindi mihil pahala. Sinhinang mo. Naamo yan. Na, mana niya, lamod doon hayanin, mga sila, amin maghinang laong niya, sin, amin amal, wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kiya patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala niya nahinang, wala dan nahinang si mga sahabat niya, wala dan nahinang si mga tabi'in, wala dan nahinang si mga tabi'in, inyan katantan, palsu, long simbahasa. Di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way bayad niya. Nabang way bayad, unim maksud niya. Maksud niya, aunday sa butanganan kanila, alawm narka, sa babuhay butanganan si manusia, hadlaw kana, hadlaw kiamat, duar lukalda. Bang bukon pasul ka, amunain aun tungbas ring Allah subhanahu wa ta'ala, inway tungbas, harap pakain. Harap palawm narka. Bihan, sa babuhay ron hikato niya, amin hibutang hagitungan. Why? Duara in datunganan, bang bukon sulka, narka. Naamo yadtuin makabuga mga kataw-tay manguran. Na yung mga ini, bisara nila, si mga ulama, yung mga biya ini, aun dalil nila. Indalil nila, ayat deng hasuratul hasyar, ayat kau antagtu, al-jabbarul mutakabbiru, subhanallahi amma yusyrikun. In Allah subhanahu wa ta'ala, siyain jabbar. Artinya, siyain maka ini pagbaya singkatan kabayaan niya. Wayron makapagbaya. Maraog niya yung katan. Sabab in siya, ini mutakabbir. Kanari mabaya in Allah subhanahu wa ta'ala o magtakabbul manusia. Sabab siya rin mapatot magtakabbul. Sabab kaniya katan. Siya yung nagpaon singkatan. Siya yung nagbabaya singkatan. Siya yung nag-aayupot kato, nagpakaon kato, nag-ipat kato, katantan siya. Naman dyan, magtakabul pa yung biya kato. Diyan, tumanjari. Na,
Biyata sin Allah Ta'ala, subhanallahi amma yushrikun. Mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin ha mga sila amuin pagsirikan sinsiyo mabaya magsirik. Atau kuma dugaing limbakan. Dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya, amuin halgaan niya, inyaon biya simpang halga pa Allah subhanahu wa ta'ala, sirikingan niya. Ba't mana sin sirik, nagsaw. Biya pagsaw niya in Allah Ta'ala, iban siya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mabayan Tuhan Rabbul Alamin. Makapagsibo. Sa wabang mo papagsiboon, in sa kaula-ula, in amuin katinggihan sin piya sibo mo pa Allah Ta'ala, biya daha Tuhan Rabbul Alamin. Dari siya mabayaon iban niya. Sabi isa-isa niya ra. Nanunggalan, mapatot pagtuhanan. Hakasabunnalan, amurain Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yad tulog ta. Naman jari, doon hayan, matarang biyabay ta kato, ang kanna inniat malaggo parkala. Labi-labi na ha, waktu na to ini. In kamatauran sin ulama, nagbayta kato taniyo, subay in pagpuasa na to habulan Ramadan, tiap-tiap duman amuy in suwayron bang kita magini long tamag sahur na subay raon niyat tarun haon sintungod pagpuasa ta atau pagsandal ta sin adlaw yaon bihan ampay pagsandal biya na sinagi bukunin sandalan hajaron han tinggalan sin kita yung pagkaon pag-inom iwan na sin katan sin hiyalal hawak tuyan tinggalan ta. Amura hindi mo tinggalan dunhan yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. So, muna, minsan inikabtangan tayo ni, magpuasa ra. But, bang sa upa maingkabtangan dunhan, but, ingkasungan niya, way kapos paiddahan, mareho magpuasa ka roon. Ayaw ako magbisara. Naban sa upa, pagbisaraham no karna, sin pagpahugot, simpag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pag-ingat sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagpataod simpanghati, harap patuhan Rabbul Alamin, labi marayaw in nagbibisara. Inyad to, lamod siya paamuyin, wala bis takato tanyo sandalan. In pagsambahayang damikyan, in pagdua aramikyan, in pagjikir damikyan, inyang katantan, lamod haamuyin, ibadat sing kita habulan Ramadan. Gamayan subay siya pataurun. Labi-labi na tuod ha mga waktu room. Labi-labi na tuod bang kamabaya mag-itikap ha masjid. Inhinangon doon ha masjid, amurad to katantan. Di man jari kalamuran sindukaing. Magsambahayang, mangkaulaon-laulo na magsambahayang bihan, nalimingkod ka mamas sa Quran, bang kauya mga na kuan ha pagbasa sing Quran, magzikir ka pa Tuhan Rabbul Alamin, atau magdua akaw harap pa Tuhan Rabbul Alamin, biya na hadyahat, tulukay mo roon halam si masjid. Biha. Bukon yung pag-anon mag-itikap doon ha masjid, ba't ka na matug doon halam si masjid. Biha. Magkaw matug na, dito nakahaway mo. Ay, nakaw pa masjid. Sabang imaksud, iniyat mo bihan, kaya na mag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amot yung mga ibadat siya, but kato taniyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagjikir, in pagduaa, in pagbasa Quran, in pagsambayang. Ang pahabulan Ramadan, iban simbukon bulan Ramadan, bang sambahayang dum, wayroon katubtuban niya, wayroon dihilan jangkaan. Bita kato, salatul layli, masna, bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sambahayang dum, dua ruang karakaat. Ubus mo, sumambahayang duang karakaat sumalam, nabang ka mabaya pati mindog. Dahil sarayaw-rayaw, bang ka magsambahayang doon, patauron mo basahon mo Quran. Hasupaya matao din maitungkay mo rin mga amal sa babimbis taon ka ito huruf. Bihan. Nabang ka rin makahapal sing Quran, kawakaw, sing Quran yaon alupon mo basahon. Bihan. Inyan katan, mayroon, laong tapyang langan sinsara, intungod pa amuin, magbasa kausin, ini Quran haamuin, yaoning sulat iaalok. Bihan. Naamuyad to, indeng ha mga ibadat, halkaan na to, kabihaon. Yari kita halaw man sin bulan Ramadan.
amo na in hadis biyay takain na yan. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Isiu-siuin ini mamuasa sin bulan Ramadan sarta yaon iman pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala at ini mahugutin pamarat saya kimakahakad kau hangkan kau nag puasa pasal sin dia akaw sintuhan Rabbul Alamin papagpuasahon iban yaon kay muin yakin bang musya hinangun dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas inyaon katantan tungbasan sintuhan Rabbul Alamin na sarta inyaon hinang mo karna pagpatisuok harap kaniya na inya tuway pagduwarwa biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampunun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pardusahan niya na kauna. Damikian hisiyo-siyo lang niya man kama Laylatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hisiyo-siyo intimindog sumambahayang paaminyanan sing kita long niya sambahayang Laylatul Qadar. Amo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya taharraw jagahin niyo doon niyo kitaon aw iltamisu fi at-tasi'ah was-sabi'ah wal-khamisah bihan doon urulon niyo roon ang mga wakto yan bihan at takaran niyo sa sumagawa mataod day sa hadis amuin na mahita doon hayan ang kanamataod ng mga ulama kaybanan in amin long niya vista nila in syafa hati niya bukon siya amoy in gansal vista nila bihan so kamaksuran niya roon amo na ingkatan tibusan sinang po adlaw nakapin kahinapusan sin bulan Ramadan doon haon manjari tapus-puson in kaagi-agi ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagkasabot tayo to. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon siyahan nagpuspusan bihan sa milbiyay ta si Aisha radhiyallahu ta'ala anha bang maabot na inhang po kahinapusan na bang biya kato pahuguton niya na yung panapis niya. Sarta doon hayan tinggalan niya na yung mga kaasawahan niya. Tinimaksud doon kinaya lang simbaha sa Arab amo hindi siya sumuo ka mga kaasawahan niya waktu yan in parulihon niya dya amuin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin sambil mag-iitikap siya amin pag-iitikap niya roon ha tiap-tiap kahinapusan sin inihang po adlaw sin bulan Ramadan atau ang po ay room sin bulan Ramadan naabot in waktu amo na in long ta kahinapusan na sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung sambil iabutan na siya, nawapat na siya pagpuas ding hadto, kahinapusan Ramadan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-itikap siya kauhaan adlaw, kauhaan doon, bihan na masjid. Na amo yan. Sarta doon hayan, biyayta in Jibril alayhi salatu wassalam, amuin tiap-tiap Ramadan, maguno sila iban sin Jibril alayhi salatu wassalam, magbiya kato, review long simbahasa sing Quran bihan doon hayan na doon hayan damikian in Jibril alayhi salatu wassalam makay napusan pag-itikap niya nakaruara isab sila naguno nag ini balik sing Quran iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amoy adtulong tain amoy in sa lagu-lagu kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatot na tuurulon singuran sababin nga tumatarang, wayroon doon ha, misanambok ulama na kaiyan, inyaon, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nag-akad katan. Sampay sinamuin, pagjato na sin, amuin long ta, nawapat na siya mapuas ding hayad to. Pag-ubos long niya rin doon hayaon, in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iuurol si mga kaasawahan niya. Amo na in kaidaan si mga bariman, hawabaw sin gumi ini. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya ina, bihad to amod tuin, ini subayin, mukarna, tawihad to raisam. Ina tahapag-akama, amo na yung kaasawahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyanin Rasul, na ama sing kita niyo hatungod pag-akama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wat siya, hindi aksin Tuhan Rabbul Alamin,
magpatarang sinakamasin Tuhan Rabbul Alamin, amuin nalangkom na impang hindo daing haamuin tikmil masa, nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala sin daraakon niya, hatungod pa magpasampay sinakaman niya, na in kahinapusan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam napun naroon haon katantan. Halawm sin hanggatos iwan upat ini kitab deng hatas langit piya naug napun nakataan doon ha Al-Quran Al-Karim. Bihan. Sambil weta pa si mga mananapsir in laungta in Quran yaon damikyan namumusday sabmad to pa amoy in ini suratul Fatiha. Bihan. Na amoyad tulong ta. Na yung mga ini katatan, biyata kato si mga magtatafsir, sin Quran, amuray sabed to iuurol sin kita. Bihan, hipamayta. In kita to mamayta sadya, sabab mo na diaak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hay siyo in aun nakahatihad niya, misan na kumantiyo-tiyo. Bihan, aming ganta, siguro siya, in amin niya on katanday nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin way pagduwarwa, manjari niya yaon hipang lapay hatay manghud niya bang siya malasatay manghud niya, ibayta niya hipahati niya, hasupaya magsama sibo magtay manghud sibo makatay sing karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bang kau makasih tay manghud mo, subay impananaman mo habaran mo ya dasin pananaman sin tay manghud mo. At inebang kau malasa hatay manghud mo, subay in kasi mo kanya ya dasin kasi mo habaran mo. Inla sa muhabaran mo, biya dasin ila sa hibutang mo banto patay manghud mo. Namang kau rin mabaya, makahitilak po palam sinapinarka jahannam, na baitaan mo siya bang aun doon haon hinang, wala kimugdan deng ha mga hinang niya, wala nakaamu, patumtumon mo siya aturan marayaw. Amoy indahon mo siya mag-isun-isun. Amo na yung pag-ianon, tawasi bil haqqi, wat tawasi bis sabr. Amin magwasihat wiyasihati doon haamin kasabunnalan. At ini kasabunnalan amunain undang-undang sin Allah subhanahu wa ta'ala yari halawman na to. Amunin Quran mahamul yan. Iwan na sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam batin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin naglilay ka to nagpahati supaya na to kahatihan to biya dining kaari maghinang. Bihan. Sabab na aun waktu inhalam sing Quran yaon hibay taadya kato hiraksin Allah subhanahu wa ta'ala besin parman niya ini aqimis salah tindukan nin sambahayang nabangwero na salpang hati mo biya din mo kaakit timindog sindi mo kaingatan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam di aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpahati kato uni lagi niya sallu kama ra'aytumuni usalli sambahayang kamu biya sing kita niyo kako pag sambahayang ko. Atau sin aturan pagsambahayang ko, amin si mampay maun kaniyo yan, amanin urulan niyo, doon kamu gumawa. Amunin pagtawa kun si mga ulama, salatun nabi. Sambahayang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyan katantan, buhi-buhian kataan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadto na nakauna rin kato taniyo. In panghindo niya buhi-buhian. Hangkanda isab siya nagbin kato tanyo. Long niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Hipagbin ko kanyo yung dua perkala. Bang niyo ini bogbukan, bang niyo ini paganggautaan in dua ini di na kamulawng salama-lama. Uno yan to? Kitab Allah wa sunnati. Kitab sin Allah ta'ala wa sunnah. Wala imiyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam hipagbin ko kanyo in parkala. Bang ako mapatay na, yari rahi Abu Bakar, yari rahi Umar, yari rahi Usman, yari rahi Ali, yari rahi Katan, may ingat sila niya pag-akaman, harap niyo maun kanila. Why? In akin niya, doon ha amin undang-undang niya ang biyayta niya. Doon kamo. Hangkan na lang niya, ini biyayta kato tanyo, wa in tanaza'tum fi syai'in, parudduhu ilallahi war Rasul. Biyayta sing Quran mahamul niya. Bang aun pagbarsalahan niyo hatungod pag-agama, di kamo magkugdan na bing kamo pa Quran iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon kita magbing pa amin biya sing kaywanan bihaon magmaap dakuman, lalong niya baita kamo sin doktor, baita kamo hisaykwan, baita kamo sin ini isiusyo na bihan, katantan baita sin guro namo bihay ni.
ay bukon bihadto. Bukon dalil ing guru, bukon dalil ing doktor, bukon dalil ing kataan, in ulama bukon dalil. Im mga sila ing kataan humajat dalil, uno yung dalil? Quran iban sunnah. Amuanin agama. Amuanin undang-undang, harap na to maun. Im mga ulama, imiban hadjakato, taniyo maghati, banghaw no tuod, hasupaya kita ri malaong. Bihadtuin, nasa bihanin mano siya na mabaisab sing katanaman nila. Na baya-baya nila na roon na sila katanaman nila. Dari kita katanaman ta isab, lakum, dinukum, waliyadin. Doon na kamo akama piag-aakamahan niyo, dari kami isab amin piag-aakamahan na mo, amo na yung pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihad to sadya, di man jarihi pagkalo yan. Bangong katanaman niya, nakadtuiroon kaw. Kita kaw, minsan mga kafir yan, mga kafir Yahudi iban Nasrani. Di sa kita mag-inu-inu bang unoy hinang nila. Sa pagkala nila iban akama nila. Amo ato yung panghati nila. Amo ato yung biyapagbukan nila. Nabayabayan nila roon. Bihad. Naramik yanin kita. Bihad to suway. Supaya wairong pagkalo. Supaya wairong pag baus-baus bihan. Mag-urol-urol simbisara. Bang doon siya makatanaman niya. Naroon siya. Ikaw roon nakatanaman mo. Naramik yan. Bihad to. Narito na kita, tumubto mga kataw-tay mga oran, yabatan na isap kita sin waktu, na mamain ako qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله